Oya wasiara salabuki may nakaulebu na tiala tilebu au saboro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan na evangolite ay rakiraki. Ke mami na marama ni Northland. Ke mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbe yan. Sambul binaka se koyongo na bagleleka ni nonde tuku na nondra baglolo mataki na marama endona tikina ena ndondonu mena bital no teki bagalebu kasyang ni ndondonu mena wali na ngoni sala me baka endo zakatu eliu ngoni tuku baritaka o aya Said Kayum na bunilawa ena ngone songo takina buli membaleta na baglolo mataki ena muirani no bonua o endona tikina syang ni ndondonu walanga me walia na besongo songo na taunda kuni mata ni tu me baka ni sanonda itabikede dona tikine baritaka ni sang ni wali ni lenga ngo na beisor sorobi baleta bunga na ngauna ni ndo baidori na tikino ngo erndo zakaba tinga na ibagara ngo erbagaroti no bisa na kenna baka ngangado taki na tikino ngo kalaure me koni tori pa mamanda na non rakisio ira erokati na non rapalo mataki na marama laura ni borokatal na data bureau na lao bakatakataka baudikina bolaendo ni bola na bureau ka barita kina ni na yanga beira sona leuni palimenti mer barita kana danra sona leuni non bubale mbulo tuna danra na bureau tukono aya Said Kayum na bunilawa ingo saranga na matangali tukutuku siang ni binakati me baritaki ka boroki kina na lawa bauda na Fair Reporting of Credit Act. Siang ni wan dinataka chosu adol na undolu maindeumba na rua sang rukabana dala mbite kikina wakati kina na bebesu kudu bebaka sangai ke na lamba wiliki bedol na undolu na dala kedongo ena mataka ni kuwa ena mata belewele besuba na dala kedongo eado ena tinika diwa diusun kawalu runo undolu kandua runundulu ka rua, runundulu ka ba, runundulu tiri ka rua, kena runundulu tiri ka ono. Wadol na undulu mbite ki telanga ni akudu bimere aliebu ka lambata telanga na ngone ale ambaki tiri ka baongo ena bulo machi ni ambaki ongo. Tukuno turang ni lewa sali sitemo beirau na loya ni mate ni tu kena loya e bala taki dol na undulu. Merau bagaru taki rau binagamai ena belewa ikataraba waya ena bulo me ni ambaki bou. Kinangito toka ne karuni tutu obiti na ngaunongo na sotsot ni Oceania Weightlifting Championships obiti rawata endona kula kena ndona siliba ni dhaba na ikavani singa ni sotsota na kula ni biti e bangole be Manuel Tulo waya na senior category Samoa esa liutu na besipsi biongo dona kula rona siliba kena tolu na meta libarasa ene wasiwasi bir na marama liu Australia ena rono koula karuo biti ena duona koula poto na bonu nui ni Manuel Tulo ni rotono bebu kina nona timi ena nona sangai me bandi taki ena buguni sotsota me Brazil ena Rio Olympics ena tomani tal ni mataka na sotsoto ngoa maidha bekiri na baleleka ni nonda itukutuku me nonda bata na kalungata ni mwani maadhawa. Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na barong wenang bula FM namban dua ena sere. Volvina gua saukur todo tali tak na bula FM. Nimbula na rango lavinia to ken korro ena kasi. Ando bakro ngan bula FM namban dua ena sere. Volvina ka ya makereta menandi na SBA nambula FM namban dua ena sere. Ba korbo ta sang talent on station ni role rua namban dua ngan bula FM namban dua ena sere. Bula FM number 2 NSR